Loche, Eid Mubarak to you too. And thank you very much. Aray ko addi mi ɗo ko piiji ɗiɗi nano gasa tati. Arano on ko fi andintingol en kabbiranguji ɗin andina on to hiwro on taw batte juldere nden kon ɗo woni aray ko addi kon taw. Aray menen kadi men juuɗi no juuɗirɗon noon yettude Allah walli en ɗo fi kala yette jalloɓe goo ɓe inni wo ɓe yanu kamɓe lewru ndun hankin donc aray nande woni julde ɓe yeggiti nduɗo na ɗo darete fi lewru ndun no daranoma ka fuɗɗede donc yeddutira ala ɗo wiwgol Sénégal ko janggo juuli ko hande juuli mi sikki ɗo hoɗe windere nden fof juulande wotere fi kala no han joni ɓe jiiɓi ko on Australie kamɓe ara faari ko hankin Australie mi anda kamɓe noon mi sikki ko hankin ɓe juuli sina mi faawi Australie juuli hankin joni noon ko on Australie juulirta bon ara on faljita elan yayen jeena ba ara on faljita elan ɗo si tawina hankin wontirɓe Australie sino ka nder live ɗo ara andine en Australie ko ndetuma juuli eno mi wirta noon souvent Australie kamɓe ɓe juulay ɓe adi to fof mais ko no tawi ɓe juulay ɓe adi to fof ko arafa wona jokkede arafa noon ko hankin non ari donc ara ɗon faltelan ɗo moƴƴa mi anda kono ɗum ɗo woni bon mi wiri noon ara yettude Allah tawno ɗen juulugol ngol ɗo en yettima fota noon Allah waɗi yer kam humpiti toon fof ndiyan ɗan saajali taw juulama e jam seedama kadi e jam taw min heɓali kadi habaru innugol wondema yimɓe ɓen waɗi accident ka ñande julde nden aray ɗo koye ngayni to fayɓe ɓen yer yaltuɓe ɓen ndaare moƴƴa no ɓe hewtira kadi e jam pay koy aray ɗum ɗon c'est très important hakkunde wippeteɓe wippotoɓe majjoɓe majjinteɓe aray ɗum ɗon fof koye ngaynu moƴƴa se ŋacciti pay koye yalti ñande julde yoɓe yaltidu e moko ba ara ɓe yaltali kamɓe tun sabu oto koye ɗum ɗo tappataɓe si gotum ɗon andi lumbi luttuɓe luttu koye fof kadi jokka koye nayi koye jokku hara koye huuli koye paniki si ɓe yi jajirawo maɓɓe o lumbi kamɓe kadi ara kaɓe wontirton ɓe huuli ɓe nanoy ɓe lumbu tun oto walara no arde donc aranen ɗon kadi ɓe masinji ɗin andintinen ɓe hande aray pay koye mummunte on ino ɗuuɗi haara e lawol ngol mo inni ɗo no mummunte sikkate ko kulloy na kulloy koye poykoy no wayi o mummunte anda donc mijite noon andi toon siko ono yo pay ko mum yo ɓorno kun coñci haala ɓe looton taw haala ɓe ñammi noon ha haara ɓornon haala ɓe yalta taw hara ko yo nodditoro on tigi fi innugol ma oto wal tappi kaari haysi innugol ngol tun oton tappima o helima o huɓima o barmi on taƴu reedu ɗon mijite sikoye moɗon kono ɗum wata itti noon sikke si innama kaari maayi oto tappimo moto tappimo mijite ɗum ɗon no wayi no ɗum ɗon muusiri wonande jiidiɗo donc haray wattani ila moƴƴa anditen fayɓe ɓen hande ngayi ŋaccituɓe kamɓe tum ɓe yalta si ɓe yalti kadi janngo kadi andi ko bimbi julde warinde juldere ɗo ko janngo hay nde ɓuri hittude na hande ko janngo nde ɓuri hittude hande haray ko ɓuri kon jama on no ka cuuɗi hande ko ɓuri kon ko janngo kaynugol ngol no layagol ngol ko ɗon ɓe yaltata bonnereji ɗin ko ɗo waɗata yaltoɓe hara noon no jiñi no jogi motoji mum no sikka ko si uuyi wuurwara wingi kono motoru ndun iidiri wo kono jamma wattani yiray an aw ka idintaɗo motoru ndun ko ɗon tapporta goɗɗo kadi hara anda ko ɗon an tigi yanata ko ɗon helata ko ɗon huɓata ko ɗon barmata ko ɗon kadi mayata donc haray koye watta yila ɗum ɗo moƴƴano siwi ɗon kadi ko addinmi ɗo ko andintingol jama on fi habbiranguji ɗin ɓe gandi ndu lewru ɗo kandu wiwno go'o haray ɗon koyen habbir ha ñande nange nge mutata ka ñalande 13 ɗum koye asewe on hawritata nduɗo jon noon buy ko ɓuri andude habbirgol ngol ka ɓaawo juulugol ɗum ɗa ko habbirgol ngol saayi kala mo anditoɗa wo koya habbir saayi kala gibindu fuɗɗino ha ñande 13 mayron kono habbirangoji ɗin si salminama ɗum ɗon no fuɗɗino hankin ka arafa gibi suba ka arafa on ha ka alansara e asewe on ko nden ñande hawritoyta 13 haray noon hino woodi laawi buy noon ti habbirirta kono haray ɓurɗo e jolude on ko wigol allahu akbar woni ɗon tati la ilaha illallahu allahu akbar woni ɗon ɗiɗi woni joyi on ti wi'a wala ila walhamdulillah ko ɗum ɗo ɓuri jolde sa wata ɗum ɗo wi'a tun allahu akbar ɗum ɗo tun ay bay baraji moƴƴa
donc haray ko argol andintinayi hari ɗiɗo ɗiɗi tammun ɗum en yaltay ka registre wo ɗon waɗen politique daɓɓum pot eɗen andi e wi e alati wonɗo e arde on ɗo si ɓe laatini ɓe repusali par ce que ɓe yewtude fi repusugol si ɓe laatini waɗugol mascarade maɓɓe on deññande ene wewɗen fof yo wonu ka cuuɗi wota goto yaw few fof yo boycottu processus on joni noon ɗo mi humpitike ɓe waɗi wo ɓe waɗata wo vote par dérogation ça veut dire ɓe waɗay woni ɓe puusa on ono wonɓe ɓen intérieur yo wuggo kadi arton fi yawgol votoya si tawi haray ɓe tangini on votay ko wiyete ɗon wone ton woni fuuta ton ono yawɓen o yii e wiwno wata yimɓe ɓe yahu juuloygol e ngaal en fopi en andi tan wonan ɓen ɓen ka kaso funike menge Billo Ba Aliou Ba e kala mutinaɓe ɓen hanano ka tawata nde juldere ɗo en waɗay no wasi hunde waɗa hanano kono ɓay laawi ko yimɓe ɓe waɗi e wiyataɓe gasi ko ɓe waɗi ɗon kon ɓe bonni kono anditi en wi carburant mankay en wi mbuuɗi mankay en wi kañum kadi ɗuma honno ko crise ji tati crise de liquidité crise carburant e troisiéme crise on non ko on ɗum nunde ko mbuuɗi ɗin tawata ɗum ɗon déjà fala crise électricité ko ɗiɗo tati wonɓe ko nakri ɓen landeɓe ɓe yettoto on probléme courant on ko ɓe mari ton ko joni noon ono yawɓe ɓen intérieur e wiwno wotta on yahu so yehi yawa yawɓe carburant on mankay ɗum ɗon andintinaw joni noon ɓay hiɗon ton wota wuggode artugol wone ton wota on hawju e yiiɗo ko fureji jelu heɓi e guer yawgol ngol ɗo eɗen andi ko jelu kadi heɓoyto ko artoygol donc wota goto hawjum ɗo andi no woɓɓe innayi ɗo joni fi wata ɓe heɓu embouteillage mo ɓe heɓu noon ka yawgol janggo lannay tum ɓe nanga wiwgol ɓe darde lawol ngol no ɓe artira c'est l'erreur à ne pas faire wata on iwton fannimanti wona le dimanche onon yawɓen intérieur wone ton menen do Conakry ɗo vraiment meɗen jinnude meɗen circulde ɗo sans aucun problème wone ton probléme ji men ala ɗo fewndo ɗo ni onon kay ka wonɗon ton iɗon fijude moƴƴa wone ton yandi wota on innu on arta e taw fewndo ɗo yandi wone ton ɗum ɗon kadi tawete e on boycott wonɗo wadde mi sakkitora ɗon yewtere nden on ɗum mi nani manipulation no wadde sengo timbi Madina mi détaillata hande ɗo manipulation on moƴƴa e asewe si Allah jaɓi mi arto e mum mi fewto e kañum Alaji Amadou Thierno mi yewtaɓe seeɗa ka teddungal ko humpita hino rewde hoore maɓɓe ton kono hande ɗo kono mi yewta fi timbi Madina on mi nani woɓɓe gooɓe mi wolta inde muɗum ɗo hande ardiɓe ka sengo demal timbi Madina to wonɓe e wiwde remoɓe ɓen wondema si ɓe yaali ɓe votoyi si GMD gagnaki timbi Madina engrais heɓotako ton puupi ɗin heɓotako ko ɗum ɓe woni e wiide remoɓe ɓen ko ɗum ɓe woni e wiide mawɓe men ɓen ko ɗum ɓe woni e wiide yimɓe men ɓen ka fulasoji ton ɓe wiya ɓe ñande jeudi nande alati on le 31 si ɓe yaali ɓe votoyi ɓe votanoy kadi GMD wondema ɓe sanctionnay timbi Madina hara timbi Madina heɓal no waɗira demal mo wongal ngal ko ɗum ɗo kadi ɓe waɗno mawɓe meɗen ɓen fewndo ka référendum maɓɓe ɓe inni si yimɓe ɓe yaali votoyi heɓata kaydi si yimɓe ɓe yaali votoyi heɓata laawi heɓata laptaneji ala ko ɓe wowlali andon timbi Madina habbaki laamu fiye wonu timbi Madina seede muɗum timbi Madina gibi tan konte timbi Madina andi fi demal jokki fi temal ado konte hay mi fillanama gibi tan seku ture timbi Madina ko timbi Madina waylaki donc wota goɗɗo waɗu e noppi mon wondema ko si laamu wallitike timbi Madina si timbi Madina wona ko wonata timbi Madina fi kala hino woni timbi Madina pomme de terre ko woni iwde ɗon kon fof e kaaba projet ji wonɗi ɗon ɗin fof han joni timbi Madina heɓali goudron yawɗo ha ton miɗo anditi hari menen otoji amen ɗen ɗe yayno ɗe sardoya ton alati kala mi yahayno men sardoya ton min adda Conakry otoji amen ɗen kono hari min kalotono otoji amen ɗen ɗe irotono yawgol ngol hara ko rewrirgol ngol rewrirgol ngol ɗum honno hoore pason ɗe kalo tawa joni koye men takko min rewroya ngeriyaɓe
ɗon kañum kadi entre ngeriyaɓe on hewto e gongol timbi Madina ɓe arayno ka wiyeteno ɗon dumba ɓe ara ɗe iro ɗon ɗe iro ado dumba ka wiyeteno ɗon ko honno ko kura bañan sike ko bañan innete pellen bañarri ndin no ɗon nokkugo ɗe ara ɗe iro ɗon kadi ɓe iro to no ha tawata hande kadi joni timbi Madina on a jiɓike konto joni rewrirte yehe hewto yeto ɗum ɗo ko gibi les années début 2000 le problème a été le même ɗum waɗaka yeƴƴita timbi Madina wi'a modi nde nokkure ɗo ko woni yaltude ɗo kon fop yimɓe maɓɓe kalsi ko woni ɗo kon fop andina en timbi Madina ko deuxième plus grande sous-préfecture plus développée de la Guinée après Kamsar ko timbi Madina hikki ɗon mi sikki dey sina hara statistique ji ɗin sanzi en termes d'indice de développement si feƴƴi Kamsar kako sangareji ko tawata kon ɗum ɗon le ko sous-préfecture minière si feƴƴi ɗon ko timbi Madina mais si en daari hara ko kun tew e tew on timbi Madina ala e nder lagine fof ko wuren timbi Madina no ɓuri préfecture ji go hande ɗo ɗi mi lintata ɗo ha ɓen ka préfecture ji ɓe mono kono no wodi hande ɗo préfecture ji jogiiɗi rang préfecture ɗi tawata timbi Madina no ɓuri ɗi timbi Madina hande ɗo woni no éligible fiyo wono préfecture neeɓi ko nde yewtirde ɗum ɗo ko andingol onon ɓe yimɓe no foto ton wala ɓe wiyeteɓe ɗo Souleymane Taka Diallo wi'i ko bañan wala bañan ka wiyete ɗon bañan otoje iroto no bañan ɗon ɓe iro bañan ɓe iro ka wiyete ɗon ko dumba natugol ngol ko ɓenta ɗon dumba pon ngarno ɗon ɗe ara ɗe iro ɗon hande kadi tawa ara timbi Madina on ko marirɗa ka natirta ko lawol goyno ton troisiéme wol ni ko ɗin ɗon tawi fiyargol hewta timbi Madina donc min takkorto no takkande ɗen fop fiyargol hewta ton donc fiyotomi majju jurolngol ɓe wonɓe yaltude wowla ɗin haalaji ɓe wowlanayi on tu woni fii yoɓe heɓu ko ɓe faala kon juure mo wota goto hulɓiniɗon wiwgol so yahaali voto ɗon timbi Madina heɓata ko faala kon mieux hande ɗo ko laamu haton jini e timbi Madina na timbi Madina haton jini e laamu ɓe waɗay noon ka salaji mum wondema ko onon haton jini e laamu mi yi hay e woɓɓe ko woni e wolde ka campagne ji maɓɓe ko wiwgol wondema ɓe tawti laamu ɓay ko laamu wondete enen kadi te wonu nden nokkure ka tawata ko en opposant tum mi andina en timbi Madina no mari ɓen ɓiɓɓe timbi Madina tawɓe hande ɗo sinanu kamɓe laamu wawatano mantade si ƴettiwano exemple kañum Alaji Amadou Ceerno ko ɓe waɗani comme préfecture ji goɗi tawata hina hay timbi Madina ɓen hino reconnaisi golle Alaji Amadou Ceerno ɗen ɓuri timbi Madina warin ko andi kon Alaji Amadou Ceerno ko wawi wadde woɓɓe no sikkay ɗo joni campagne men ɓe waɗande no ko samedi noon andoto na campagne woni ɓe wadde par ce que samedi si ɓe continue ɓe mainteni yawgol ɓurta yawade hoore mum par ce que na yimɓe ɓe woni e yawade Alaji Amadou Ceerno ko Alaji Amadou Ceerno woni e yawade hoore mum yafuɗol lan hande ko juldere mi ha nano argol ɗo hande argol inna mi nanga e worgol fi politique kono mi profita o occasion ɗo Alaji Amadou Ceerno fiyo lance mouvement mum ka saare mum ka hoɗo mum ka fulaso mum ka tawata hino hani teddinede ko ɗon senerde yawiɓe ha ka nder galle maɓɓe tigi gollitiri kadi kawtalɓe maɓɓe yimɓe maɓɓe fiyo yaw ha yawo ɓiɗɗo timbi Madina ka nder saare timbi Madina no ɗum jam waali talli lutti min si ko mi wonnoɓe gibi nden ñande ko ɗon mi retiroto no few kono ɓe jaɓali ɓe continue han joni ɓe yaade senerde heɓa no yawroɓe geɓe gono ton ko si a faɗiɗe heɓade si a fokkitaniɗe faɗade mi fillito ngal pulal ɗo geɓe gono ton ko si a faɗiɗe heɓade si a fokkitaniɗe faɗade nanowo pulal on famaygoy ko mone wolde ɗo kon fino yo welo fiya faamu ngal misal an ɗon ka ɓe wi'ata ɗon mo hawjani geɓal mum o rukay ngal geɓal Alaji Amadou Ceerno e kala yiɗuɓe Alaji Amadou Ceerno na juuɗe senerde heɓoto na kadi fannimanti senerde no fewjude ɗum heɓoto
nyande kudeta on waɗi no woduno seeɗaɓe ɓe tawata senirde suti no ndaari tawi ɓe memota ko sabande ma honɗum sabu moƴƴuki e moƴƴere ko ɓe waɗi kon tawi ɓe susata ko memede no tawano e maɓɓe Alaji Amadou Cerno no tawano e maɓɓe Hajja Mama Kanni ɓeɗo senirde ndaaru no laawi ɗin fuu nden nyande tawi siko yo tabitu gonga maɓɓe on wondema ko ɓe ari ko ittugol jaggu watta gonga ɓe tawno ɓe si ɓe memanoma nden nyande ɗum ɗon o yaltitatano haray no ɓe fenni ko ɓe wi kon ɓe ari dartanagol gonga ɓe tawno ɓe mematano ɓe fiyon ɗum sabu golle labaɗe ɗe ɓe waɗi ɗen sabu nunɗal ngal ɓe wondi ngal fi kala non ka ɓe yawnoɓe tawto e sener ɗuma RPG après 3e mandat on mi weltorano ko ɓe waɗi ɗon kon kono nyande kudeta on waɗano tawano hari ɓe tawano e ɓen laaɓunoɓe ɓe tawata les mêmes étaient propres juuɗe maɓɓe sokeje maɓɓe ko laaɓuno ɓe tawano e ɓen kadi yaltunoɓe tawi goɗɗo watano ɓe sakkade aéroport si ɓeɗo non yehi ha heɓingal teddungal on tuma ronki tunude on tuma mi tawi no kaani no aali no ɓoyli yo taw koye ɓe accu non ka tawata ɗo gayni no ñiddude fof ɓe ara ɗo ɓe nayi ɓe natude on processus on donc ko woni feƴƴude timbi Madina kon yawre nden sikoye nde accu jama on fop boycota e accita waɗoɓe ɓen jiiɓol ndu waɗa jiiɓoldu maɓɓe ndu again no mi wiri non wata goɗɗo waɗu ka noppi mo wondema timbi Madina no hatto jini laamu fiyo timbi Madina développe ɗum non laamu wongo wogoy itti non sikke ɓe tawɓe ɓen ɗo ɓe laamaki ɓe laaminkini itti non sikke ɓe tawɓe ɓen hande ɗo ko kamɓe ɓuri hatto jinde yimɓe ɓen fiyo ɓe ñiɓo no mettani non figoy no famoro nde yewtere par ce que hiɓe waɗi e salaji mum ko laamu mari doole na laamu mari doole fino yon faamu ko mi woni wolde ɗo e asewe mi ara mi holla on ko onno tawiri ko onon jogi laamu ngu mi wowligoy mi wowlitike kono e asewe kadi mi ara mi ɓurta ɓangirande on annatanda non miɗo jonnude on ɗo inde nde ɗaɓɓito ton nde inde ɗon son ɗaɓɓitinde o yinde ko wiyeteɗo Etienne ko Etienne ko landitori inde nden ko Tiye nde landitiri ko Etienne Ebotier kako Ebetier quelque chose comme ça inde makko ne en tout cas c'est un français on wiyeteɗo Etienne ɗon himo holli ko honno tawiri koko wiyete dictature ko honno wawirta jooɗade yimɓe o wi dictature jooɗorta ko fi doole ɗe ɓe jogiiɗen tum dictature ko jooɗorto e hoore yimɓe ɓen ƴagga ɓe ko sabu ko tawata kon kamɓe ɓe jaɓi yo ngun laamu ndundarankew jooɗo hoore maɓɓe mi fensitana e noon ɗum moƴƴa e asewe on ma e alati on so Allah jaɓi mais ɗo e hewtude ɗon komi fillitoto kadi e yewtere an ɗen hay goto e meɗen hatto jina e laamu fi o wuro seede muɗum ndaare quartier ji kala wonɗi e udditade na gouvernement woni arde waɗa laawi waɗa potoje waɗa ndiyam waɗa lotissement si saare nden fokkita ko yimɓe ɓe woni arde ferto waɗa ɗate waɗa laawi waɗa lotissement ko woni kon fo si urbanisme on non ara tawa ɓe waɗa non hande kadi ko hani wadde ko e ɗum ɗo non gibi indépendance enen lagine ko non ko jama on woni arde fuɗɗo cae ɗen laamu ngu non jokkita jama on e ɗen cayi ko ɗum waɗi si yimɓe ɓen darna ka tawata ko zone interdite ɓe ara ɓe lancana ɓe ko sabandema ko jama on woni locomotive on ko jama on woni laawol ngol hikkiɓe yeeso ɓen laamu ngu non jokkoya leyɗe ɗe tawata ko laamu ngu mari doole ko laamu ngun arata installé e nokkure fertonde noddita non jama on non ara tawta ɓe ko ɗum ɗo woni laamu wongu normal ko ɗum ɗo woni leydi wondi normal ko ɗum ɗo waɗi kaporora e lanca ko ɗum ɗo waɗi Conakry 1 wonti Conakry 2 wonti Conakry 3 hande ɗo eno yewtede fi Grand Conakry ka gwele ɗuma honno Sonfonia Lambanji si a yiɗo hande no wiyede hay e 7 commune ko sabandema ko tawata ko jama on ari ferti yanyi
puisque non ko ono woni wadde ɗiɗo fof ko onon haani faamude ko onon jogi leydi ndin ko onon woni wadde leydi ndin ndi yaara yeeso aw wota goɗɗo aro kujina on faaminana on so yaali élection on heɓata ko faala ɗon ko au contraire ko so yehi élection faɗon non ko faala ɗon ko par ce que ɓen ɓe wonɗon e yaade waɗoyede mum élection naa ko yawɗon suɓi ɗon komɓe woni e waɗude koko ɓe faala komɓe woni e yaade waɗa kono ko si on waɗi ɓe gollitira ko yalto ɗon kon ɓe inna ko onon suɓiɓe jonnon ɓe ɗon hande kadi ɗen doole ɗe ɓe yiltitorto ɓe ƴuppa on non tele noon si on feri few on hucci on buudi few on yehi sengo on luttida e ndimu muɗum ngun luttidon e teddungal moɗon ngal luttidon e doole moɗon ɗen ka wonɗon ɗon hare ko ɗum ɗon marno kam hewtayno ɗo mi yewta on ka tawata live on heeɓi ɗo 24 minutes haren jonidiri rendez-vous e Allah jicerno ɓe yafolan ko woni wiide ɗo kon si wonoyi ha asewe tawi han joni ɓe menteni parti maɓɓe on yo tawe o mascarade ɗo si mi aroy ɗi mi yewtoyta ɗon ɗe mi sikka ɓe yiɗa ɗigoy mi sikka komi woni noon e yewtirde na ngaygu maɓɓe gando siforaywa gaño noon faaminay ko gando mi fillito komi yewtoyta kon e asewe ko fii yawre nde ɓe heɓuno nde ñande ɓe inni ɓe lansa e mouvement maɓɓe on ɓe yawa ɓe wi'i ɓe yottoyto ɗum ɗo ma ɓe ittoyay ɗum ɗo yeeso noon ɓurta e wonde kañum kadi ɓawlugol ɓe fokkiti ɗo ka tawata CNRD ɓurta e woni yawoyagol ɓe si ɓe nani noon yewtere nde yo ɓe yalti nde ɗo ɓe fewta timbi fof ɓay fof ino andi golle ɗe ɓe waɗi ɗon ɗen seede mum ha yawgol uddito e lapta noon CNRD ɓe yi yawre nde CNRD waɗi ɓe nden ya gollu goɗɗum ha lanna ka rawnode goɗɗo ara tawa ma ɗon sorta ɗum ɗon juuɗe ma waɗa kañum e hoore mum famina kañum waɗi alors que ɓe andi kamɓe Allah ji Amadou Ceerno golle ɗe ɓe waɗani ɗen na hay Fuuta tun ɗe ɓe waɗani lagine ɗen ɗe ɓe waɗani sous région ɓe andi ɗum si tawino hande ɗo ɓe yahay fi geɓum kun tawata kun hikkaki hay nokku kun fewta hay fus kun faka hay fuy ɓe yehiɗo ɓe jaɓi yo CNRD yaltin ɓen ɓe tawata ɓe wawata hay darodade ɓe maɓɓe nokku sakko ɓe eɓɓodire ɓe wakkilike ɗum ɗo kamɓe hare menen mi wakkilaki ɗum ɗon donc nanɗo o live ɗo o wawa yewde e maɓɓe yo fewtuɓe yeetoɓe yoɓe muñño ngal geɓal ɗo hara ɓe jaɓali yawede si ɓe muññike ngal geɓal ɗon geɓal ngal ɓe heɓoyta ngal e teddungal ngal ɓe heɓoyta ngal kamɓe tigi ɓe ngalɗo e yi'oygol ngal teddungal no heɓa ɓe kono taho si ɓe jokki ɓe yi ndu yaadu ɗo hito maɓɓe hino towi yewtere maɓɓe no nane yoɓe fewtitu jama on ɓe yeetoɓe ka sakka ɗen ɗon yawgol ngol enen kadi jogitoɗen hoore men wonen ka cuuɗi men le boycott est un vote. Le boycott, c'est un mode de vote. Wonugol ngol ka suudu a yaali votugol ko votugol kadi waɗɗa ɗon. Abstention. Ya wonu ka suudu, c'est une forme de vote. Si innama hino suɓinede. A woni ka suudu a suɓoyaki déjà c'est choisir. N'est pas choisir, c'est aussi choisir. Wiwgol ngol mi suɓotako ko suɓagol non kadi sabu angal suɓagol ngol a suɓiki a tawetaki ka tawi ɗon non a tawtali e holli kon ko woni ɗon kon a faalaka ko suɓagol non kadi haray Allah woni ballo meɗen Allahumma amin hawdin sawab Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Positif sécuritaire avait été déployé pour encadrer l'événement. Après la prière, le président de la République a procédé au sacrifice rituel du mouton avant de saluer la population venue nombreuse à partager ce moment symbolique de la Tabaski dans sa ville natale. Présent à ses côtés, le Sotikémon de Kankan a salué les réalisations du chef de l'État ainsi que les efforts engagés pour le développement de Kankan. L'autorité traditionnelle a également formulé des prières et des bénédictions en faveur du président de la République et pour la paix en Guinée. Nyasla nani, kwa misla krompena,
kasi mobile la iba se do so woni urala isala kale bola ka hadiyata ko ninge ndari du bi har ko kusida de silati